Wakili wa koti ya mao cia MUTEMBEI na tarĩrĩtie kesi ya Raila Odinga na njũrĩ kia Azimio baikĩtie koti kurena MPUMI cia gĩtĩ kĩa rais ira nende ciethĩrĩtie ũtũmĩra kwa atĩ Dr. William Samoei Ruto yawe rais mũthuri wa nthĩ ya Kenya na tarĩrĩtie manto yamwe baina thĩna nayo nĩ ũtali wa kura na mwetia ya ithurano kaitano kwa kariba MAONI ndibethĩrĩte bakiarĩra kienda kuwa baitayari gucokera kithurano na bangi bakiuga no mwanka kyoto kithira kikioneka mwaniketo ndeto Dennis Mugendi na tuandeto Kenya. Nairobi mucini munene jwa nthiguru ya Kenya koti nene Igamba Ria lia Raila Odinga kuregana na MPUMI cia kithurano wafura Chebukati gutumiria William Ruto ari rais wa batano na tuko ku maturene na miciene ni tukinyite kenda tuthikiria maoni ja AKARI baturaniate bomba ikwa mantu JEGIE Igamba Ria na aki kuonekana maili tatu Igamba Central. Maoni ja AKARI bariuga bari tayari ni buria bunthe koti ikagita indi tibero abacokere kithurano nyuntu uturo ni bo bukwinyiria nya Raila na haki kuendia petition ki court na kwamwira kitha kura icokerwe lakini batu twe wananchi tutenda kura icokerwa nontu maisha yani no mona ututhunike mno nontu ituinyilekete mno oge agutwika kura Raila ne yikura ne konekana tie ki Ruto age agũthana cindĩte na batugũrwo akieke athanwe tura kura twacoke tukura no tugaba tunyarira na batu wananchi batukumia bado twe wananchi itukuinyileka ase bambere kura ikiocokerwa mwananchi thaimo tu yoro uma thiringi 110 musere uma thiringi 110 maisa ikaya witia into bibi kya mbiusi onde cocokerwa ticio cikibwetheria mwananchi matokeo untu itoringa Raila yo kuma 2017 2007 kumanda wega kuria kwantura olinga Raila nagacinda wale onde nagara gakwiywa ende uninda noere dondo ni sabgate otangaza oinda mamene ntikuita ntatora stress batu vito kwenda no kweli kadi nyo ya badera kwa mwa ndu na gobe na mando ya mondo re tikatwerande batu kurisi itu tegeta sitaizi na kiriji ni twaraniritie na wakili wa koti ya iguru tayo aikoti na ingi ose MUTEMBEI uria atutaruranirie mantu jaria jomba igutuma kithurano kigatejanirwa na kinya gucokerwa na mantu jaria yatuma kithurano kiito na gicokerwa kintu kimwe geria kikwamila wa ni mantu yotalibwa kura no italo ke makosa no kwamba demonstrate kotini kwamba kuonelia koti kura yura ciatalirwe siako itatalirwa boboya koti ikendere no kuyi bokona no taliri kura bothuku iu ni tumike mokiombekana kithurano kiitwa kuna kintu gitwa tallying kuringanira twaringanira siaku semero twaringanira ikendere ite reconcile na statutory forms ira cionthe provide elections laws ingine tumekura ikaitwa waya thatu okamagende ko demonstrate ithurano biara makosa ratu te election offenses okambo prove to an extent that these election offenses affected kaicharingetherie uringi bokura kwandala kwena candidate umwe orombekanye kwa discriminated bo no butumekura iacokerwa atonto bo okotira iletete ena uwezo bokoita bokanso ithurano bila twaringiro tariki 8 na tokethera twitano twikona is very confident na kuena eno kuju bukwana ko that to me go with the right prediction but in the 100% sure in view and that margin yario kutiasi tumakosa kuina very likelihood a petition era ile yombeka nyo chokerwa non tokolelia kura ira batiene acio aritaje kanende tira elera bande ni eketene ni inya mno ekompeka no convince the court non to kamanje ni karaka ni court ekaombeka ni kuona kuina tumakosa tundu to affect those little resort kuina wese kano petition yake yombeka ni ita through Dennis Mugendi Weru TV maili tatu wandini anjia Igamba Central County ya Meru.